جه سال 1980 حتى بويا سال نوطان انفال كرن جينوسايد كرن قر كرن و تنا كرنا گنج و پیر و لاوین کورت جالی رجما بحثو دستو دارن وان چتین وان لناویا خیب مخابنی و بیناف بربو بچندین قوناغان 182,000 کردن بیتوان هاتنا جينوسايد كرنو أنفال كرنو زيندا چال كرن جوان يكجي كو شهد حال أنفالنا عمر زاويتي جه هولندا ادقال منه هجاي عمر قالك بخيرات يا كردستان 24 تو شاهد أنفالاي شاهد حال أنفالاي بزانم كي جان صالة تو شاهد بويتا چب چاوه سري خوديت كسو كارنتا كي هاتي أنفال كرن بله گرک سپاس بو کردستان 24 سال 88 25 8 سال 1988 سپیده زی دورا بهدینا همی هاته کیمیا باران کرن و براستی ام خیزان و ناف شورشی بوین خیزان و بچیگ و دورا شیخان تایبتی که اصلی بو من جاوید خودید گلک قربالق بو گلک مروفت خیزان و دورا شیخان دجین وقتی انفالا دست بکری مجی وکی همی خلکی دست بکر خوکی نوچا زاخو و نوچا دهوکی و آمدی و آکره خوب گهینینه سنورت باکور کردستان کو خیزان و بچی کو زاروکا درباز که اینو پاشن هم زفرین شورشا خو بردوامی پیبدین اتریک دا من دید براستی من نهامتی و نخوشیت زاروکا و آفرتا و مروفت تمن و چوا مروفت تمن نشیان بین وش جبرسا دا مرن چوا زاروکا شیر نبو بخون چوا يعني او تشتي مديتي بدقيقه كي ودو دقيقه براسي نايته شلوه كرن بله وهكر ام كرت نبينكو ام فيري ونهامتيا وبورا خوشيا بوين كس نشد بتحملت كد راستي برأياتا كردان ج سربور جديروك ج انفال كرن و جينوسايد هيج سربورا كي فيربون هيج درسك ورگرد بله حتى رادائك باش درسيت ورقرتين ما ديت الشر تروريست داعش ما ديت شوا جنجت كردا خوبخش چونه برسنگي دجمنا و كردستان پیش خست جنجت كردا بعقل خو بشهادت خو بزيركي خو الدمكي وقت میدیا که جهانی گویی ناو کرداتینا حتی هک گوید با کرد خرابنجی دل مگل خوش بکو بحث مکر افروکا امید گهشتنه آسته که هنده برند کو سروک امریکا ساله که دا 3 جا یا 4 جا سروک هرما کردستانی ببینید بله اوه همی هلبت تجربه و زانست و زانینا پره برنا دولت بونه باشا هجا يا عمر تو شاهد حالي تب تشافي خو قالك تجديتنا نوكا ام اللي صار اكراني وكي نوچات بيجين يانجي ام هندك ديمانين كيم دبينين جوي كارسات ومرقسات بسري ملاتي مهاتي شت هيش تدا ماي زندية قد جبيرناكي بله ام نوچا شيخان اتناف 4 كيلومتر 4 گوشه دا 4 کیلومتر 4 گوشه دا پترش 10,000 خیزان و زاروک و ظلام و پیشمرگه و پیرامیر و پیرجن هم هاتیه دور پیچ کرن اشلای رژیما بعض و اوی خلکی همیا پترش 10,000 مروفا خورا گرد و یک نفر جی خود تسلیم نکر حتی ما بواسطه برقیه که ما بو جناب سروکی فرکر منویسیش لجنان او چاشی خان بو میم با هنگه معنوی ابو مسعود بارزانی بله ما قلت جناب سروکی توی برقیه دا هندک زاروک و بچیک و جنک یدگلمه و ام یدوی هاتی دور پیچ کرن ما تشرینین ام چپ کن بله پشتی نیف ساعتی برقیه مزفری و قلتیش میم با بو لجنان او چاشی خان قلتي تشتكي بكن كو اوان زاروكو افرتو بيراميرو بيراجناش برني خلاص كان هين شبكن بو هوا دب خباتي تحساب كرن بله افا قلت ما جناب السروكي ماجي بجا كيلوكي رجيما بعث اسنو كابو تابيج مقامات شكر حتى او
چاوا جن و پیر و گنج و کالن کردان بتایبەتی لە دەڤەرە بادینە ئەو تشتێک وتە دیتی چاوا برنە خواروونەوە ڕاستە عێراقی بچ ئاوا بچ شکل بله براستی دمه اوید گلمه او پترش 10,000 زاروک و آفرتا اویل دفمه مریک بودید که بچن خود تسلیمی عسکری عراق بکن ما وعد شو ورگرد که او چلینه کن بله لی گوتما وعد ما او هندی جیر سیطره مبن اوی قاید عسکری عراقی گوتی هکر چون سر جاد عام شوره و دست مدانی نتشتگی ده مجی چم هیچ ڕێکێک دیمە نەبوو ئەو مرۆڤ ئەن دا من بر سادا ئەن دا مەکیمیا بارانکەن ئەن بێت خۆ تەسلیم سەرێەوە هات لێبەلێ سوپاس بۆ خودێ دەمێوا مرۆڤ خۆ تەسلیم کردی ڕژێما بەعس ئەو وەخت بۆ وەختێ عەفی عام دای بجا ژڤانا نەگرت هەندێک شوە دیسان وەختی گەشتنە دۆکێ هەندێک ژی ئەنفال کردن ئەوێت ناودەنگ هەیە ئەوێت زانی ئەوە پێشمەرگەیە ئەوێت زانی ئەوە کوڕێ پێشمەرگەیەکیەک و یە زیرەک و چاڵاکە هەندێک شوە دۆکێ شناف برن و یە دژی برن بۆ بەرەف بەحرکێ و هێژە ئەمە پرسیارم ناداویەت نافمە کووردا دا gelek cara dihêta behezkirin dibêjin destkê bivrî dar nebî darî nabirîtin gelek behsê çeteya tête kirin wî wextî ku dest hebûye destûdarê rejêma beez hebûne bû qirkirina milletê xû el derdûra hewa kesên wiha hebûn hewa dîtin rûlê wa çi bû di enfal û jînosayt kirin û qirkirina milletê me bi taybetî li badînan براستی ez behsê enfalat kem توێت ئینسان هەمی قیناغت ژیانە خودای ڕاستگۆ بیت دەما ئەو خەلکێمە ئەو 10,000 مرۆڤە چون خۆ تەسلیم کردی چونەت ناف عەسکەریدا و دەنگێ ڕەمیەکە geleka mezin hat me gotî hemî remîkirin paşî derçû hindek çete fewceka çetal wêrê bû ji keyfa da ew remîkirin ku efyê ji va Kurda gir ev heqîqeteke însan naçe bî nebêjît heker rastî bêname jî gelek tan kirbû gelek cara bes wî mewqifî keyfawan hat ku ev xelke ev erz û eyale ev zaroke ji mirinê xilas bûn هێژای عومەر زاویتەی شاهد حاڵێ ئەنفەڵە بادینان ji Holandayê gelek spas bû te بله